Ajoli kaneno logange ya mwenye One Low TV tumcha Betman anya Pat Robert Larubi. Mon mati kumalami Uganda tie kaleko gamente mikati matek kaneno kitma kiramo gwako kwede twer mamegi tutwale chingcho mati katoro twero gi kilutira nyira. Gen wanyani karni tim geur tika dago matek kutwal menuni cho goyo mon kubene chiek mo makaro kwed mi mako gi petie mati ati. Owego gen gitie kabaka yinyuko kuno gineno chalo pikitika par pe tuero mamegi. Wanen matut report man ma ake bodla choch pa One Low TV man Jonisani Ochakachon. Mon kokni polgi kitika pietogi ki onogi ki alany malit tutwal ikin pachi makono aki bocho ento chiek mo ki ken pere matika keme ikum lutim bal meno. Pamela Angwech, director mi gwed ji wajuni mono miergu ile malo ilogme ilu twergi chiman miergu ngeni uberu tich pangara chel me timu meno. Uganda yela jo menyo sani mon maduong ento imposition ni tini mo dongo ma megolozalpa wale malupe ki cohabiting pian lo kene ili robo nyalo kare lo tia pa ento you are not a wife, you are a friend and you have been cohabiting for the rest of your life. Kitungchel megorozal ba oywa ikarame mi ufonye wajoni mona yitika denu chan malit ilok me lara ngom ya choli chi umiero ki yabwang me konyo mon ki anyira wek gunong afuda mo lara ngom ji ruang mara mai ta de me ama me api me kin family wa chela bela ji ego from be family chela no rum kunya na nyo be kenyo anyia ko do ko bene e kwana mena na kinyomo ne pole we pa kinyomo da ti me ko mo be no we nyanya ti ka nywa ti ba be zangi ite cheme yo gana we ti che kwa wa ne lumego ne yo ni ko be ngwa ngana wo gi kilo te ngini e ko me we ye o me ko ti ka ni mo Karibet kumenu Proscovia Adong won kompa peacemaker ipadibe town council ila mo district wajuni dulpa mon matigi meriutal tie kanyako nyige ikin pachi mano wero mon mukene tika bero kikuch ipachigi gilma watimu mabe mebe chalo peacemaker ping bob jumado jumkati mese singien jidloi eno neme impe twelve ka incha olo ka ta kunyewe okay lakini ina neme pe 12 eko ka 12 sima na nika 4 ke o minwa o we akumbiri chawani watiki te maduo matipato achievement me asie achievement ma me wani wanoni mon para robo rita Kidmeno bene Godrin onen la do od me padibe town council o lego lutela me mako dogo korigi me kelu kuch ikin pachi wek luak okwo ma opore la bon okuro ada wat ngene GBV ti maraja da ilo ba chole wat da wat konkrano ne ma jemine pe yo total chalo lotela wan watiki role mo miera wo betka ti mane kin role mo miera wo betka ti mane ene me chelo mi wo bet at the forefront in the front line la bolle amera wachi kodi cultural belief mo ma chon ni la cho ene dong is the head of the family pol jeme weng mona yo teme I lobo ne dongo kar ma don lobo o yene lobo dongo la kaya so ka chaka ma ko mieno yo chalo wan hotel watera kilwa ni kara dong tij weng gitu ka chiel daho umiero kon la cho umiero kon daho langol ko machon ma wero tich dok ngad ma tiu pitwer paluak Beatrice ukot wajuni chiek me lobo Uganda mi utwer bon mon menungu ngom Well, chiek me Uganda 1995 ana be the constituent assembly one we idologi waji latin nyako litina nyero mukemne riek loyo litina gobe dok ben ke waji goga dago ben timo hey ni be goga dago di pe ma wale no ko ni pe so kombe di en ma ini be kanye
ke kwa step achiel do medo kingi dogora ni chere beri tam iluodi ni wono yo lobo mon mamme wa aye tie kwene kichimbo tu bien ka do mbi chimu kumbiri ane to Uganda kon covid kon gena ngo cha mo ken mo wanne ka do wanne yima ye bayni nyala go beni ikembe kere bien ki bi pe ni kar ma bo yo ko ngom ge pe ni en wacho en way mano ti mere inganye mi yo mi awa ya roge mi abo ni ro ma tepe era ye cha ko Tute tieme neno kid ma omier kiromo ilu kwede kero pa mege tutwale man mango wok ki ya lunch melweny pa dwi pa LRA. Pi Wan Luo TV, Johnny Sani uchara chon, Igulu City.